Hello everyone. To आङो दिनै लाफा मैगं लादों ओमफ्राय नाक्स भाजा एवगोन लाफाजों अमाजों ओंख्रि संगोन तो আজি মই লাফা শাক আৰু গাহৰি মাংসৰ তৰকাৰী ৰান্ধিম আৰু মাছৰ তেলটো ভাজিম তো আপোনালোকে চাই যাই থাকক মই কেনেকৈ ৰান্ধো তো ইয়াতে মই কেৰাহীটো গৰম কৰি দিছো এতিয়া মই ইয়াতে তেল দি দিম दा आङो सारायखौ फुदुंनानै लाग्रोबाय दा आङो बेहाय थाव एसे होबाय दा आङो सारायनि थावखौ मोजाङैनो दुंहोनसै এতিয়া কেৰাহী তেলটো ভালকৈ গৰম হ'বলৈ দিছো दा आं बेहाय पाँचफोरन होबाय এতিয়া মই ইয়াতে पाँचफोरन দি दिसु ओमफ्राय आं बे अमायाव सामब्रामनि बिबार आरो बानलुखौ हानानै दोनदोंमोन दा आं बेखौ ज' होफाबाय माने মই গাহৰি মাংস আৰু পিয়াজৰ কলি আৰু জলকীয়া একেলগে কাটি থৈ দিছিলো হেতু গাহৰিৰ লগত একেলগে দি দিছো এতিয়া মই এটো ভালদৰে ভাজিম दा आं बेखौ मोजाङैनो एवनोसै दा आं बेहाय हालदै होनोसै এতিয়া মই ইয়াতে हालदै দি दिसु दा आं बेहाय संख्रै होनोसै এতিয়া ইয়াতে निमक দি दिसु दा आङो दसे खोबनानै दोनथ'नसै এতিয়া অলপ সময়ৰ কাৰণে ঢাকনাৰে ঢাকি দি दिसु दा आं बेहाय बामलु गोजा गुन्दै एसे होबाय এতিয়া মই ইয়াতে हुकान जलकिया गुरा অলপ দি दिसु जिरा गुरा एसे होबाय অলপ जिरा गुरा দি दिसु दा आं बेखौ मोजाङै एवनानै लानोसै এতিয়া মই इटु भालকৈ भाजि लम दा आं बे अमा बेदरखौ मोजाङैनो एवनानै लाबाय या মই গাহৰি মাংসটো ভালকৈ ভাজি লৈছো এতিয়া মই ইয়াতে অলপ পানী দি दिसु हिजिবলৈ दा आं बेहाय एसे दै होबाय रुइनायनि थाखाय दा आं बेखौ मोजाङै रुइहोनोसै এতিয়া মই इटु ভালদৰে हिजिবলৈ दिम दा नै अमा बेदराव फोमोननायनि दै होनायाबो रानबाय अमाया मेजेम ओंखारबोबाय एया गाहरि मांस हिजिবলৈ पानी दियाটো हुकाय गल एया गाहरि मांसৰ तेल ओলাই আহিল এতিয়া মই ইয়াতে लाफा শাকটো দি দিম दा बे लाफा मैगंखौ अमायाव होनोसै एया দি दिसु लाफा শাকটো गाहरि मांसত दा लाफा मैगंखौ अमा बेदराव होबाय दा आं बेखौ दसे खोबनोसै এতিয়া মই इटु অলপ ঢাকি দি दिसु এতিয়া इफाले माছৰ पेटुটো আগতে ভালকৈ বাছি থৈছিলো নাক্সखौ आं मोजाङै बासिनानै लादोंमोन दा बेखौ एवनोसै এতিয়া इटु भाजिम ইয়াৰ কাৰণে মই পিয়াজৰ কলি আৰু কেঁচা জলকীয়া কাটি লৈছিলো इटु দি दिसु इटु भाजी অলপ লম তাৰ পিছত माছৰ पेटुটো দি दिम दा आङो बेहाय सामब्रामनि बिलाइनि बिबार आरो बानलु गोथांखौ एवनानै लाबाय बिनि उनाव नाक्सखौ होनोसै दा आं बेहाय संख्रै आरो हालदै एसे होनानै एवनानै लानोसै এতিয়া মই ইয়াতে निमक আৰু हालदै অলপ দি भाजी লৈছো दा आं बेहाय नाक्सखौ होनानै एवनानै लानोसै এতিয়া মই ইয়াতে माছৰ पेटी तेलটো দি दिसु আৰু এটা কথা माছৰ तेल पेटीটো বহুত ময়লা থাকে ইটো মানে ভালকৈ বাছি ধুই লব মই ভালকৈ বাছি ধুই লৈছো আৰু ইয়া ভাজিছো ইটো এতিয়া ভালকৈ ভাজি লম दा आं बेखौ मोजाङै एवनानै लाग्रोनोसै दा आं बेखौ एसे दै होनानै फोमोननानै लानोसै এতিয়া মই ইয়াতে অলপ पानी দি ভালদৰে हिजिবলৈ দিম दा आं बेहाय दै होबाय एया মই ইয়াতে पानी দি दिसु এতিয়া মই इटु ভালদৰে उतलिবলৈ दिम दा आं बेखौ मोजाङै गोदौ होनोसै एया गाहरि आरो लाफा শাকৰ তৰকাৰীটো হৈ গল মোৰ दा आंना बे अमा आरो लाफा ओंख्रि संनाया मोनबाय सो আপোনালোকে এনেকৈ বনাই খাওক গাহৰি আৰু লাফা দি বহুত সোৱাদ হয় এবাৰ বনাই খাওক আৰু ইফালে মোৰ মাছৰ তেল পেটিটো ৰন্দাটো ভাজাটো হৈ গৈছে তাংনা बे नाक्सि एवनायाबो मोनबाय যিসকলে খোৱা নাই আপোনালোকে এবাৰ বনাই খাওক তিতা হয় কিন্তু বহুত টেষ্টি হয়